Ngaku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka team Joai Kalayo Korea ka nam overall champion haka Limpung Ilekai Third West Giant Hills District Level Wushu Championship 2026 ka baar singi balapanya da ka West Giant Hills District Wushu Association hadin bakalalaban yokhor hadu khatsaw telikita kamaksiar. Kadba ka kanhun na kasinong mustem kalawan haka kardan ka baar da ka bayokhor kanday tali kitak maksiar bat ka Singraj Secondary School kabala yokhor nyaw tali kitak maksiar kalayo raya ka kardan ka balay. Hakani kalampung ilekay lay simbanta kumba shispa shpongot kinong ilekay na kiskul baper na kaleng ka district. Yusuf ko hiri ilekay minadod din ustam na doon kikiyan hadong kihe semrang mabutay Yusuf itu ki match video ne yung lutia daya luti yang kini kiwehe yang pi yo cho pi nang ku chakman ha championship ko bon hanu ke state level hanu ki national level le kamar tim pi ka sarkar ka kon penculur do gani ya ki sport ki WM sket kata kemensin do yak do mensin yo ki kata nam buron kesor ka le pencelur go jadi we ko jingira kam di scholarship we wa khamtam la da yo pi ya ka medal hak national level da tikna yo ki yo kan di da kre citam ya kan ni ka jing nyau su yang pi hak ni ke sports kama ke sports don hi ko la da job le kadeni la da remle mani kibru kiwa emle tege mensin kawa hanpado chipau sin le hago bigisni daw khai daw yo yeti nami buram da man skedo wa kre hok kre chitam we do yak practice kanang wa yo ya kata nam ke buram te ngan ni Wana perdi yang PA ini represent you sport minister aju ipor mana le kau advisor yang ke sport department yang ke sarkar Meghalaya kayi ko pun siaw suk ko pun ke it yang ni ka janmit wan sakhi gani ka program la ni gani ka wushu championship yang nusnam arajar ar kondru yeu man to kasin ko nang kong yo sakhi bigi kmat yonga hagi bigi por jo snyau jo yo na jagai andre ni yo markhmat we wan sakhi ni program yang pi kamu kong san ni ka janmit snyau wo congratulate yo woro ki we chimenta karpang ye pi ki wo job hagani ka tournament la to ada ke age group category la to ada ka weight category yo ye ka sab ka talent ka wa pi langba ka jing le chitam kre chitam yang pi hagi practice ki yang pi yo sakhiara yo so wo pi langba ka kre chitam yang pi sai din ni ka janmit we omar to tien wang wa ka West Giant Hills neni ki players yang ka utarchan ki umi ki chakhamat la to aga state level la to aga north east ni aga national level ka yang i nasnya wa tani ga jing thap ti pi ki players woro ya gani ka sab ka talan ka wa pi de le bhavi congratulations ji sen woro ti ne benta yang pi ki players sungu sibun ya ka jing khot subhan pi nga banyadon lang hang ni ti kumu presiden jong ka Meghalaya Wushu Association wan hang tang ban ai mesin susu ya kini ki kena bar haju opor ban pentip ya ki program ki badon hada berangsa jong kan Meghalaya Wushu Association ti kawai lagi jing pentip golong ba titu ki atlet ki bacok akan dega championship menta
ngatrai pinsahaban penkre ban wan sim menta saka state level championship ba arpulai ila don arpulai sinem nam ta kadi ngatrai pinya thapti nomor ka usu kala don arpulai sinem aga jingya leti jongka Andre ngala mundur manong bahadu mentang ipadan ki proper infrastructure ki babiang mau bahag ba ki kena jui ki jo ban expose isu ki talent jo ki te ya kadi ngata pa di chief guest badan ni ba indra adan ni kadi ka message au sport minister jo ni hak ban penyekren lamba ni haman ki district ni don kam ki proper structure ki arena ki babiang nang bagi kena jangi nak keleng kari kasih janjia bat napo garu kila ban yo ya kata ki jaka leka ki babiang hak bakin like mo kin yo leka kin like lagi di sini di social levels ki yang kum drugs alkohol kini tai yo di bela kini message ban pensul nomor bon lagi kena jong musuh ngatrai ki bon lagi kilong ye ki beduk yuan lagi kilong ye ki beduk te ngakermen ba ladang iyo kom kini ki jakai lekai kan pelaj kini ki sini bahar kom kita ide juga
senior men 48 kg below. Niang, kalau tahu Esther Niang, usia lawan cepat. Lily Mary Lamere, Lily Mary Lamere. Bagatu po yang ini sigisanda medal. Ruko, Schwaba finchet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Apshwa, na markane kakta ya kakot kakya jong fi, pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang, kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante siya nala, ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko, ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.